I još nešto. Da je ovdje Šuker, sad bi vam rekao, ili Marina, da dođe za pozornicu, ili Primorac, ili Biškupić, sad bi vam rekli da je statistika važna i je važna. Jer statistika to su brojke. Mi možemo imati ovakvu ili onakvu percepciju, dojam, impresiju, bilo šta. Ali kad je riječ o brojkama, onda one ne varaju. Pa ima jedna statistika koja kaže sljedeće. U Europi Hrvatska spada među tri vodeće zemlje u Europi po broju ljudi koji nešto posjeduju, koji imaju u vlasništvu ili stan, ili kuću, ili parcelu turističku na nekom škoju, ili poljoprivredno zemljište u Konavlima, ili bilo gdje, Maslinik, bilo šta. Dakle, koji nešto od nekretnina imaju, spadamo među prve 3 zemlje u Europi, još su tu Engleska i Mađarska. Preko 90% svih hrvatskih građana nešto posjeduju. I sad što predlaže SDP, njihov veliki tandem, dvojac bez kormilara? Predlaže da svi ti hrvatski ljudi, hrvatski građani, koji nešto posjeduju, imaju u vlasništvu, moraju platiti porez. To je novi porez koji nameću. Malo prije smo govorili o zaradi, na dionicama, na štednji i tako dalje. Ali sad kažu, uvešćemo porez na imovinu. Molim vas lijepo, ima li glupljeg prijedloga od ovoga? Ja ga u ovih 17 godina hrvatske politike nisam čuo, to vam moram iskreno reći. Porez na imovinu znači da svaki onaj, a treći smo ili među 3 u Europi, da svaki onaj koji nešto ima, ako SDP osvoji vlast, morat će platiti porez. Pa imamo, Bogu hvala, razvija se i srednji sloj, turizam nam dobro ide i tako dalje, ima ljudi koji bi mogli platiti, ali ima i onih koji na selu imaju neka bakica ili dida ili neko od naših tetaka, stričeva i tako dalje, koji imaju možda neku malu kućicu, malo zemlje, jednu parcelu. Šta bi oni trebali napraviti? Trebali bi ili prodati dio toga da mogu platiti porez, ili uzeti kredit da bi mogli platiti porez. Pa to je najveći udar, to bi bio najveći udar na standard običnih hrvatskih ljudi. Najveći udar na standard naših ribara, naših turističkih radnika, naših slavonskih seljaka, jer nema slavonskog seljaka koji nema u vlasništvu zemlje. Vrlo je malo onih koji su uzeli nešto u koncesiju ili su unajmili. Većina ima u vlasništvu tu zemlju. Nema na škojima našim, na Korčuli, Mljetu, Lastovu, Elafitima, Hvaru, Braču, Visu, Šolti, Krku i tako dalje. Pa recite mi, tko je tamo vlasnik tih zemljišta i tih parcela? Maslinika ili vinograda? Ili bilo čega drugoga? Ili one neobrađene zemlje, opet je neko vlasnik. Trebalo bi platiti porez po programu SDP-a. I zato iz Dubrovnika poručujemo cijeloj hrvatskoj javnosti. Hrvatska demokratska zajednica je protiv poreza na imovinu koji predlaže SDP. I zato dajte glas onima koji vas neće dodatno oporezovati. Ovaj lijevi mi stalno pada malo. Ovaj desni je stabilan, ali ovaj stalno nešto naginje prema dole. Evo, čak ga i ja ne mogu učvrstiti. Nek ide prema dole. Pusti, nek ide prema dole, nemoj ga popraviti. Malo prije neko od mojih predgovornika rekao da imamo puno članova
i moramo odavde pozdraviti jednoga koji posebno u zadnjih godinu i pol, dvije o tome brine. Nije s nama, htio je biti, jutros smo bili još u stranci, u središnjici u Zagrebu i razgovarali o izbornoj kampanji. Glavni tajnik naš Ivek Jarnjak, Zagorec, Čelavi, pa ga pozdravljamo svi. Rekao mi je novu brojku. U zadnje 2 godine 46.000 ili blizu 47.000 novih članova. Dragi prijatelji, toliko neke druge stranke nemaju, ne neke, nego najveća toliko sigurno nema. Ali ovo sam htio reći. Pridružujem se onima koji kažu, naša snaga jesu svi članovi naše stranke i pristaše i birači. Ali najveća snaga i jamstvo za našu budućnost je naša mladež. I zato vas posebno pozdravljam. I zato vas posebno pozdravljam jer ste shvatili jednu stvar. Jer ste shvatili najvažniju stvar. Ne možemo dopustiti u samostalnoj Hrvatskoj da se neko drugi bavi politikom, a baviti umjesto nas, a baviti se politikom znači odlučivati o sudbini Hrvatske i hrvatskog naroda. I zato su vrata Hrvatske demokratske zajednice, vrata HDZ-a otvorena mladima. Pozivam vas da pozovete i druge vaše prijatelje da se učlane u HDZ. Politika je nešto što je najvažnije za budućnost Hrvatske, jer ako dignemo ruke od politike, kao što je to bilo u komunizmu, jer nismo imali svoje države i nismo imali svoje politike, zato danas mora biti suprotno slučaj. I zato nema zime za HDZ, nema zime za budućnost HDZ-a, ali nema zime ni za Hrvatsku, jer imamo ovu sjajnu generaciju mladih ljudi koji su došli u stranku i koji žele zajedno s nama reći Hrvatskoj kakvu budućnost želimo zajedno sa hrvatskim narodom i svim hrvatskim građanima. I zato ćemo podržati programe koje smo osmislili u Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športa. To su programi za mlade. Srednja škola, obavezna srednja škola za sve. Jer imamo danas, i moram to reći, i ovdje u našoj 10. izbornoj jedinici, ova 2 najljepša grada na svijetu, u Dubrovniku i u Splitu, imamo oko 16, ne samo u naše 2 županije, nego u cijeloj Hrvatskoj, oko 16.500 mladih koji su na burzi rada, na Zavodu za zapošljavanje. A logično bi bilo da nisu tamo, da nisu na cesti, da ne čekaju posao, nego da su u školi. Da im ponudimo da kroz srednjoškolsko obrazovanje se odluče hoće li ići na neki zanat ili će ići možda na neko veleučilište, na neko sveučilište i tako pojačati svoje šanse da uspiju u životu. I zato ove godine nismo htjeli uvesti obavezno srednjoškolsko obrazovanje jer je izborna godina i nismo htjeli ulaziti u rasprave trebali ili ne mijenjati Ustav. O tome ćemo nakon izbora, ali ćemo uvesti obvezatno srednjoškolsko obrazovanje za sve. Ove godine smo išli samo sa poticajima za roditelje koji žive u mjestima gdje nema srednje škole, pa smo osigurali besplatan prijevoz do srednje škole, osigurali smo besplatne udžbenike za sve učenike prvih razreda srednjih škola i za sve osnovne škole, za sve osmoškolce i osigurali smo besplatne đačke domove. Time smo rekli roditeljima, smo poslali poruku. Mi ćemo vam omogućiti, država će pomoći da vaša djeca umjesto da budu na burzi rada, umjesto da budu na ulici, umjesto da potpadnu pod utjecaj onih koji dilaju droge ili neki drugi negativni utjecaj. Želimo da idu u školu, da im pružimo tu mogućnost i da izaberu oni nakon srednjoškolskog obrazovanja što će raditi u životu. I zato najavljujemo ovdje, umjesto ovoga s čime koketira SDP, a koketira sa dekriminalizacijom lakih droga. Mi smo protiv toga.